malungil itasil sin moraro kul adal kuk masuk iltuniin el mira. Tial program ra Kausischakl malungil arang mamel yang al afternoon yang artiang ang tigis ma Jackson ma Moses. Ang gora di ko no israk ma gi to ka gi mongot bukl ngar alam bangaram. Agi limit al miltan sika bos am kuk sira ud swamra. O tri adal belaw rokui. Nang diwagel bek program ko ra bek Kausischakl. Agi malitel el do lo mangala Jackson Henry. Momregeng mo ngirmang mo digis. Yang ka facilitator kama me kita ada do ultan siba. Malulo do so mergo miltere or gumula warba. Mr. Jackson. Okay. Ang saule yawel malungil swel morang digis ma Moses. Nakamal yo mesa news Ramrigel ma gagidel even Al Jazeera. Dahil nga kita whatever happened ra international arena in mat affected gid mo. At the same time, may kadam suba club leader tiri kita nga Kausischakl mang whatever we can learn from kaya gid le magtol bulu kita asa that aplara bulwat mang el al silse remir rubake mga digis President Trump na declare America mas Liberation Day. Gula el al silseng ang waya October America ay rogul makngit trade agreement na effecta gagid at economy tir takmasen to liberate America gagid makngit trade agreement impose of esel tariff el moragel bulul mangaraba tariff ringil impose el America ultak masen wala President Trump masen Liberation Day gagid le issue a trade tariffs. Ako mese, kumiro ba kayo lang asar nguga, masi all this time masina, klungela tariff will charge Amerika 67%. Ooy, ang ako para Taiwan, al mal close friend ng Amerika 64%. Asya ba al mal close friend ng Amerika 46% tariff rate ringi. India 52%, Bangladesh 74%. EU medra Amerika 49%. Ang agidele Trump amla impose tariff mortir war half ang agidele percentage ay agidele bulul impose tax tariff mar Amerika. Mang tiagida to mesringi ang effect ra economy ng in the long run. Number one, agil bulul export taklo clear malubang gilir mar Amerika. Amo force mo wala ba factory tir ma operation til mara al sila balura Miguel mang modakal pigay gid tariff. Number two tiang mo force agil bulul mutil mara tebelek mo si President Trump ang igagora malang arababal tariff and diyan mebo okay to renegotiate. Agum na sige di agora end product ti agidele trade situation and in the long run and mungil in the short run kada mo feel effect ring ag other belaw especially aralagal ma bibira program yagi del federal program lam effect ta school mal hospital. Anyway akora on that way mase naramba belaw ako tiya do spare tiya del technique e direct support the local industry. Lal time remiro ba ma digi sa abelawan na mo self-sufficient mrula ay malederal. Ngaringa aqua water, ngaringa Palau water, ngaringa tebading, ngaringa sa limok sa Pacific water. Mangwaya 4 kong bali na mrula aral. Maram na turn around and started impose a tariff mo nagar adal. Igal kong bali trawa aral malmay. Talgibal retain although dum dinangar economy mirgi at the same time they support the local industry. Aktirek lumdas masendya kal makit direct start moria tarif rakal landan ngarang kita na mo sa edel digid lom gurula kalit so lang domesa news ra ilang gele gup bredra director agriculture mas maral mo to ka amal ka mangais mang in the long run ang amos sa edel digid mga kaledel mal jagan import tara technique dos pe in the short run mo effect ara la karas toang ding force ra volume matamo start lom korola malga mga ice mga vegetables mga kasmer ura aduri pinglen
len vitilom koro rakalir ak chikra ina agagi dela internet mal di 14% tra galal mura Philippine a import. Let import wara la meat ba agagi del kora mal specialized selwa salmon agil jakartir mang agagi lang abol import derong ngari direct el tarif el morngi. Makmasen direct el yang rospe el tergibel alana economy rigid mong sabi ada gupti gidel longro la kalet di malungi ringi kada support the local economy although the circulate al sela a Palau. Yes, morngi a pain from the short run. La tigibel moraba ra la gidel lewa Tyson chicken marwa cabbage ang ngara California main but namo ginadel substitute del mogukto nga arwa gidel bak choy marwa napa paugura gidel do lalamra luat tiagi del ulang nga Trump bundas en lesson it mase sometimes gidel merga krisen man mawa del gar di tianga omgar gidel long run ya maungir murta igana mirgit pagigida akmoral to mak president ak maluwasi ak committer be lawal within 5 years kada namo subedal digid lom pro laklet up to 50% rarugul consumption na di local produce and within 10 years namo ngara 70%. Ginadal pura target align na policy digid ma Allah arbelaw mas igagida gida del merul ma blue ma olbil ma governors ma rugul bela mok magat sa tiagida emergid and I'm sure about that as a nation as a bigitya di nga malu concern the continual mal di mga kadar outside le selbol nga problem na shipping al ubeng world economy pandemic nga kada madrakal food security about the problem to koy yagida point na kami ruba ke ma nadigis kaya buk mas kami pinuro kami with so dua udasan mong emay. Kamu Ya nga kamalo nasut wasit tila nga amalungil etletalem ran namugire de lo mesele kire lo mesel telela president Miguel for example ngo sera wayam lai silo trul mura India dartel masenta almun mok medir be bulse silo guk balol traun Indiang over twice ara mayagida ba wayam lara Europa direct angara 80% was sel sukum daram rigela mo tra Europe tungo ara segidil basin 39%. Makwase tila igida la amal gedo lo mesringim giredel el identify galer belau balu bengidi claro doru si once el bodo se tiagida setemro asum ko sisbitil andar ta basin wayaran makmal aral ba kundas ora 6 mambura 6 ranul ini tindri ngari ya wa Fiji water ma all kan ngara amot blue mem pa na sige dang get slap ngara 100% ma waya way selul gorngia ngais mamal ya mal sebe edela na within 2 or 3 years sebe edela modigi de lombro la kang embro ko se ikal importa tax high. kamu betul itu. Yeah, ako ta sa lagi dalo ko ilin mo ngayon la se yawan alit atu del balu lit atu da dakal so edel digi del magalit al balu mga rely ar adra hangod al balu supply ri dakal ako mura nga rin ito ko ilwase di sel mo to ka tariff ako mo ase nagire del makut maklakalit غضمول هو تعريف المول مرغذي لنيه ذيقا سيرس ذيقا قال رابلوما مصغري إنها خسر البولاد كريني تقايا بالأويل السيل سقوم كذغورا مو مسادا واي يجد لا الدودنيل مول واسيا مسوب إيرا عادل تيرا مو معرا قال المي أوبالو مغالا تلو غالغتي يقبل أويل لو مسر تيرجل التيرا هذا ذوم تم إتقوت ترجع تيرا مقصايا ودودير الآن لير أدرا السقوم غارنيا غاروس البراكت سرا إن كاميرا أدرا سلا يمول بلو ويجد أدر بيلا من السقوم غوا مسوغرا كلولو ذو
ngaringi flexibility ra ka, sa emel dirga, otukural mo extra burden maluban cost. And then ngaringi adal tira a majority ri dal other belaw, o income ra 15,000 a year. 15,000 a year at yakal klowarum ra flexibility ra also. Malat kalwasing. I think that there are rooms at sa de lome sa toirar what tariff mo. Ding instead of just say like the blanket rang kalwal mo impose a tariff for imported foods. Ngarangal imported foods sa hil sa wadal impose a tariff for ngilang way sen mo compete with local product. For instance, aral. I know at mo nga tariff will impose aral nga outside del may. And it was part ng del PTSD la. Los isiwil mang wayal basta nga advantage sa tirakal other bela ulol traral mang sabalir aralan mir. Mang akum das ngira del dos pe tariff ka dos pe ngil dongu elwase. Ngarang ayel sa wakal impose a tariff ngil lang sa wakal ra local production ngi. Mandia ka bol alabol sa arir ilgukwa market rar other belaw mangra ngayel ni akukmal the reliant on for instance sa kita dimsada kalabat ngarinya karil direct kita other belaw 100% the rely rakar the importer ngil met mur belaw so ngarinya kakaraw sa categories ra food sa malubang plalwal kita o pernir at sa belaw ra other belaw or tuiringi. And then the most important thing ang gira del oil considering selva abom das wayegi da wase. Is it basic needs? Ngiyal basic ang bras sa mamal. Al uba we slapping the whole thing. Al uba ka the spare yegi da kadamay more other belawa. A majority ri kita sugar 15,000 a year. Dakal klowa rumel the muba arala tayong gimaran akal leraan sen. Those are akum da sila say it klowel toy. It'll require a thorough lomsu ma mo ngil to ngalil mo nga best way sa edal group introduce a tariff will protect the industry sergidar other bela we promote the local economy but but at the end of the day kida swadal mo sa edal digidal makaliyabal pa. One more issue also mention nak masi why okmural toy matriagi del farmers a shift focus tiril longkoro lamal for the purpose to live lamang mo self-sufficient in chicken production. The government tamas first 5 years or first 3 years a tax break or waive a tax tir. Mas real survivor sa gid look masing infancy stage sometimes they call it embryonic stage. Sa diri ka dom grow retail industry kada mas tira tax incentive ma break really loy bagi tial industry. I just thought I mentioned that. Kailangan niya tul magitra abro belaw. Ano makatingiran maraw makatingiran maupo. Siya mo makalar babalda pag tuktil gidum tirgil mauna di banal to akar maratul bilum matul ngaratul ngarang. Siya mo di ka maraw ada ko mo to akra mall ko to akra west supply ko mo mang idea ka ngakamalo marat tel tol dol ko ni ro din dia ko obsubel ol bira ko mangwidil anon besado dia ka ko ramo ng okra bas was ngaral gel mla mo subit ngaral bil importer klalo letial to ngaral madim la kalom da son milwa si tedim dimlol mo ay si dimla ka obsubel gidel dimirula taxon mol dim letil so klitial to ko ngaral me Kailang tabay kada masadara ako ra isel itira masadara export tangi kada. Igal mo ako umdas ng ngarnya giral ngarnya lister all bila lulaw asin ngara kalbe bulur bela ngarang basta ngarang usper ni. Del so mong karaw sa the Sweden buluma di the silver bela kada makara survive. Hindi nga ka malom ras ang ginil nga rin omsu. Ang ginil nga rin omsu. Ginil nga rin omsu. Namok serigil dimgi sa rumulat ko. Awriw lagat may malngar ngin. And since I bring up for export. Oh, I see. Oh, halik para di tula I want to comment that.
So, ang tial export opening export rangi la ko ngel wasay mo na yung hotel al narang klen al common al tapi kara campaign season especially sa summer ada mo campaigner outside and my close say del wase mga tinakal sa mamal el mga ngangi galan sa mamal ko na belang maoti mamal may malubang sa dalbuk ko la pa odi mirar ngalagay dal mo ang maral to ko kata atribelaw mga mal mo roy de mo makatikatil da mga belaw hindi nga ngarar sa kira del mga arsel galele belaw and what I understand or sagi to ko aktira kalmal el low marang al wase aklungela ay ang pikri gamlem tapos ba bilangan mo olbi hindi kalwa dilul ay sa hindi sa lang yung rebelawa at kaloran mo to by maral mo gasay ay rule bla rule assessment mas studies ra at sala hindi pikri ka o tip mo we're in trouble and then at the same time kama maku kamle maral interview ra adra o manya dam liba problem rebelaw ra gagi din na mo regal 5 months at part tra research class ra ngara ay gagi dale northern mulmutra saudra ngayaw Roguil other omaya da sel give and dim lagi ask for tal question lang ni lagi habil this is way before agim le mesra o similar adra omaya da rebelal mo warang of the sweet girer la omat maklela ataw rebelal celebrate sa gid question el girer la export tangi gilal motor dra rebelal dimla habi one el other rebelal wasen ngil to ko ti roguil el diwasay Dakat sa ela bela waklunga na blur bela ulom ka nga belu ulaan. Ibo ba ere mal sa eda mga wall wortel belu ito ngotmok lang ng milungin. Matilegi dal ngalga dal nga right care la pod sorry rel merme. El sa bari rel me ilungin la belu dir. Hindi mla awan el atra belu. I was so surprised. I thought ar other omya dal sorry rel export tangi galang ilod trawangi galang mo kara. Dia ka awan el single el other give them interview ngi. Elmle ewasay sorry rin may sangtyal actually tangungila rin direct mula sa na mo na kadto badang kalelbelan mo I just thought I'd say that tangar other all bill angal adira kal malaya ul taswela why il sorry rin mo madangel mo makarangal al treater sa ikital bill ngaram dal all bill that's where what I do to batangi kila ngaring isil ora customer di pase kamnora bela we may manggilang ngari omyange oo mo kadala bangi gel mo hindi nga kami kira kwam sel aganya hod base na ngari fish market ringi Exactly. ada pon dia katibus ringi mahi malapu maigagi dele loin of tuna mangaringi awak tu bara California ngaringi awa red snapper salmon groupers gumdas na sige lo omyange sige na asori tinil mo diin hindi akong laso kada kadang ginadruli omsu nga kabalo omrara tokoy wase bodruli omsu yang di wild statement tetir hindi ka baru close ni na tukti sorry ko kabaru open ni atara mal ko umral wasing dimla ka omsu bela kadruli mela ka toto tingi imarbula to ko na PPUC ma PWSC to ko aral madenggi kada kadigil burul isiksik tini ala kada isiksik tini imol burul hindi mla ka willo so please ito po to subi siya di imol hindi ka ada natil di ngilo maara kalira bulwale mga ay ke pride ra burul hindi kita dia kan sabi adal busubur ni ya em kitler tigal ko temo close yo martir bela o ru tigal kabelmen malako omsub hindi asa adal depender tir Hindi nga rin omsu, marisertor omsu, wede ka businessman. Kaadar omangit ka nga lang, ulo kasi tiyagi na global goal. Ya taramal ungil, ako siyempre komitingal was yung Moria Census na April 11. Ilang oy sige din nga rin, kita mal mo sa ila. Gita lo ta kay gay information o sa makarang may gay information. O siya list el meche,
Selborn mereka sensus hindi al di sensus rakal maplay maigal imla mo mereka mised ko koste Tal doru. la masaru ko sengra claim rakal rula sensus ngaka namrula sensus ra oreorma namrula sensus ngesa sip el bek rakal morula sensus traumira sensus como madangil triar at da se ser obor ata o tel at garon tela atangaringi tela o marangas maiga mungmosubi itigal rula la ma policy madangil tira sen Tu irrekial sensus. mala malura sa ulgum tamo mugutum rula sensus mos madangil tukol dolgoy esel doru la solution mo ngi den katmok bakti o ay tel o se ela ta tukol ligel din na dung subi sele blakal bus ngara order ng esarma ay rai akam mesringi akmal mi makmol sto mago mesringi mak sempre angara etiura kana memong etmol si okmo sar elan dia sa kaul rula blay dia sa el mombre ra next 2 years mga kose away gigit makumesa tigal ada belaw mal mulom san dira ursa reli tialul das morti hangay to badaw do del mo imang lungel subi ela kal morse ko patengil mo maral mo igir waise diak giredel msuba Di ako mas malungi subject tiya jakal gir adal belaw tigil mokmato singil gira toy. Let tira kamato lundasu. Gira del setra rate tigil wasya. At 10 years from today egagida dia katal di import. Dia kasbe del gora di ado klub oit yang di waise. Ole segi del point ulit masih. Sertal seta goal. Oy. Ablu wana mo tiagid ang agire del mokmak rogu sa nation focus tiagid. Ako naslang segi del 5 years 10 years it is increase ra food production rig del pas tel ng agire alta. Ada tiyan nga niya di monasto. Oy, di na sto. dia ela ko bora tapi kita kumes la magitram dikir o astak sen maru e takum das elim elang na uldang leng egida sera December 31 tirgel adra ko favor da gidra egal investment gida me report lo se namo 411 million agu na ak suspect el alwa se ngoldang naldang lengan se gidra angara ongerul bu sak tigagil information akbal lo sen dia ngasa be bire galu do del mer el alf na porba itis ngara 11 million ko ngedul el ngol investor ngi ra to ra seres matagora aurora o mangin aktiom da surngil trato ko nga ka involve tol state na mo mitiglo sa egal state wala ba ut yo badabol up to 12 mile iti kaudu del at the same time latam na mustati increase for example our state car elanga 800,000 na budget nila ilawa yang rar adi ko nga 800,000 na budget ngi ngari 3.2 million dudel ngarapang mga kwasi ela oy segi dela opmogo asi mia masaigal dudel ngarap investment ra paktel me wasit tungwa 16 million 20 million med tibingil mo ka state lo asi ngol sel status erulia proposal ngil mail ginela business especially at korakal matukora umanged mayer usual ngul me justify ngi national government amstriaw do at least 1 million yung usutrilo mas state government tarulia business ngi imo ko alara private sectors elmo invest imo ko yung banggelo mo ko ngil mol ang atun mo 5 years imo ko gulil mo o dingilo o rurtri ak malum da sutiagi mang elati ako mes ngari audu dia ela kita ngari galu do de dragampak egal tel review agreement mau do de nga investment da ko los why are we investing now me poco kom study government kom da government dia ngara investment business government lang lakamom da so government ra igaludo mesois ela mospe yan ngaliged maralmen mo at government ko malom sergit meng sel was dia kay kamo giran ngaliged attract club sema ug seba brikel forged dia kamral to koy briga government girel belsi maudo mo ngutmok rak lang at a given time
Malum da susegi do setiap magras pe do lulil moto kan bin setigal laba klisi akan metri kita gal kut makli. Kamu tiyo do si medya kan orang Maka, like I say, nga direct di mo lokot yagi del idea masin nga bibira ikil udaw del may so lang create a sovereign wealth fund rigid the statal investor ako project belaw lang nga ela do mesra stock market average ra ko mesra report ra news marang etial with nga the Wall Street earn between 7% to sometimes 9% per year. This kung kumaigil udaw del bibingil may invested tial mula bibira project and return rigida pasra 15 and even 20%. Kita maluwa food security. Baru nga bira udaw del may adrila one of the biggest chicken poultry farm ra babal da rolam thousands and thousands of chickens. Moriam sirgil kadi timing ringi bel ngaria timing ringi medingi lomakang medya ka beto ka labor nga ringi mang save cost kita reach ra gagi dele economy of scale mabia tara lamal uk employer bu gal mo mat tomgoa de malate chap ultra ramagi tema do compete tagal nga outside del may. There's so many things we can do with that money. Di kita gorsil mal markal babae ang tu game kadiyo albang ringi ikaw rin ringi dia sa menit ringi lang alak mo sa india ka sumayu. Dia accuse avec le tout. Oh. Kalau orang kami terpakai. Yeah, ako marlo mo lang rin ito ko I mean, ay gal balu away say. All nga rin yan lool. El mo ko the produce rawak lunga lang al dale. Meron kong export rawak lunga lang rang. Most of the time let's have balu rasyabal for instance kita badangel mo igal donga al Brazil nga ra igal al sukum kang ilu rasyabal igal great si igal da kal ra baluri. La syabal ada kal sab lo tururengel grade A el Bras lo tobdira ikela balwan. But the mga liorti the producer agal al salablu or kadi sel best era al salablu retira otururengel yakala Second best. el mora outside mal sa kung kasama mga nga rasel po tulungil asiringil Bras hindi gira mal mora syabal kasi emal or tira nga rin they have national laws el mulwa say kada producer tiral percent ragalel tial balu hindi nga rin like Israel for instance el balu nga ra desert say producer 100% tagalel nga ra desert yal ulawa say this el export ra 10% ra food production ra balu ra Israel say limited tier. So the aklung yole la akal ma aral akal is actually shared ra al sila balu. So ang giral ay kal balu asel duk mo tagida mo priority rigid gada mo dong okleruli al udal mo mangaral utuma morngi the producer ra 100%. Tinga kadira kal lomdas mo it needs a little bit more like for instance kada di omesa lomele mokal. Let's say rambotang for instance. Rambotang dia kamuat sira hospital. Ding malop to Israel maliga. Ngaram langui. So ngiral nga gigidel information. Makadamo mulwa say okay gagida daw sa edel invest. Meron gigel balu they will use the money elo magaraw la rasyobay that produces that particular galal. Why mo marang erlong kung kimo magaraw lagim. Leng kuksawa lagi malinga na balang erlong for some reason. Mangira del mo hindi ka the miro gira mo sel gel sa bael. Gira del mo oy lagi del balu ako target termiya mo o kurula lang rang. Ara other gira ako kurula lang rang. So it puts you ahead of the game. Like mong right to ko yung way 10 steps ahead like that. They already gawin mong kagi del product sa PL successfully kada mo kurulira. Al setya yung mila harvest rigid. So absolutely and why sa lolo ko ring ingal ko bakal mo. Kal markal bobay. Ito lang yang ring. So ngari daw al salukura al salabang somewhere. Hindi ka ngarang laro ringi. Ilmergit. Hindi ka ngarang.
Ila, Naka, ngarang Sir Gotham le, si tukol dulu ko ngira before 5-6 years ago. Tiale sanctuary. Kung gumuro rin sa other government ito kasi. Other bela mo mga grade A, sa simi, mamla wil to ko. Elan dia ka dilir. Men oversen na mo dia ka loltra. Katsu otra kan subud. Maol. Le government tadi mutking ele ngul misteri dia ka subsidize. Support. Akmo dura o legally pira siya ba. Benar tiara kapal dai ko. Mabila man lo masar ngul lang game nem desen set tiara ngaramo. Man lo masar ngul belaw lu asya bela ku takar siya ba at this time. Oo, siya ba tara do ngamil takay. Magugeri was mong makara siya bala na inflation ang arina everywhere. Di siya bala for example al importer. Misal ang ara alura bulan gira alura siya ban mo dial moar. Baka menta subsidizing. Ito maintain sa gidin. Livelihood ra siya bala mong gurusi. Ay kita dia karikit. Leng igal tokora government lo siya akaleta ang elet alim lang ara lil girel belo except ra magan makatiner mas Intel para siti kalkora mas adim betil lo magi titil makara jadi liaw daw delo tubdi dia kalkora ka balduk lu daw da betigal adro magi tadi til kay orang esar tilgel lo magi tin masin logo o til basen tir ardi rango del bulu Ikumora, ang kaklaw, mga niya makatingan maasa ng kaklaw. Ay kam na mo, ay kaya ako, ang aklin. Tumalingot na niya ang ariyawlat. You know? Kaya, tigil ko, adra government, tumadro oriol, kir oriol rogoy, aman ko, tayas to, man. Mungkin nga niya, sumul mo na ikan rogul, wasi. Telalu daw, daw, top na igalu dudet ng arabang ka. Likita rogo, di ba, nangil wasi. At kung mamru raplit, yung toblit, nga niya ng arabang, mo top na ruli aplim. Yan simple to koy. Mo top na ruli aplim, mga hotel, mga regere, abang kati ang dulu asik. Again, mo top na harar niya. Ko top, sa katamagyan ko agad ruli plan, kung pagyan ko agad ruli to, at the same time, upgrade ak langar. Kaya nga, ngarap di ako muluntal to, I see. Walang nakalahapan at the highest level. Nakalahapan nga alsal olvi, lulot, tapos ala. Ako so first. Oo. Hindi ala agirag to, but they're saying that ya appropriate daw daw. Manggiri rilgut mo kling dala mo, kada mo prioritize ni for the next 10 years sa development ra farm agriculture. E meron ko ngiti agi daw dal niya mo to, dal mo luot yang lurayor. Mang also ko manggiran mo mo say first en bal mo katmok lo so come back with the design. E meron ko ngagi daw. Then nakatsabayan hindi malaring iramleng yan. I see. Oo, ngiran mo ngur sa lulak lalo rilgut mo kling. Masalat to ba? En maral to ko mura presidente ng hara Jackson mo Minister Economic there. Hindi ang tama. Ang kora beto to sil argudo mal bring to ni sel do sa ni kaya mal beto to ko. Pumatabi kan udaw the rula egal to para sales. Ngakaman si Lube subuli ka sila do sa cannabis. Leng akble part el tigal di orden sa egal to ko Ulo ko mamloto ko isira open na magit marbayar sa loob. Ilang medicine. Diakal. El diakal ko na magkakaroon magit. Siya mo doon may papalda rogit tumarar. Ending. Ngariyak mo ngaral di. Tomalital aldo. Magi. Nga kamon olbi ako lo. Di mo na okli mo. Subay nga lo ur. Ito nga. Karuba ka man matang alitya. Nga ka rilia resolution invite ringi mabibiruba ka ngayon magim na ulan sa nagagin nila longshoremen at masi bem signer telba bier resolution masi medunguwa kandibisil merangyaw. It's the first time. I mean, before we got really involved with the nationwide movement, the point I'm making is sometimes you gotta take a risk and follow a trend rabula. Now, back to the compact. Goralot kay imora, aruba ka village rabulap. Garuba ka nga retail store ngi
Sel desang di hata si, di usa, kaya ko di mga rin. Mal conservative. Parang nalagalak mo siya, makakot tanong to kagudemel. Lomeo di ka mospe, di kang gira dito ur. Mon mong emaday. Emaday manalak mo siya, kabang mo sel bilabrel, may to patigulog mo sel, telang awang nga sel bilabrel. Ulme, you believe it, 150,000 cash. Mangkaruba ka di mi, ng remedy, ng okra di, di usa ka rin, hindi hotel di umiyo ringit, tal bilabrel, di manal mo maklo. Hindi watel kampak manirgit. Kaya di albangal di umis ringit mo kura mal. Sige, alam mo rin ko. Di umis ringit, di ringit, asa touch ringit. Hindi mo suka ikal, tilgi pa 15 million a year? Igabi, nuts. Yeah, ang ginagawa natin, big. Exactly. Yung may subject, tatawag sa subject. So recently, ako ko ramla mention to ko PNMS. Yeah, sa katulong iluldas. Yeah. Digi del mo da kasi adulgut mutli lo to. Diyan ka follow up rin. Oo. Engi dagi del dir ka recent na adra National Geography. Amlera belaw o gore study tial ngawa oler belaw. Mat osisulta mat direct deploy kakaros el camera sila al salata o rangawa elomet sel mo ngarang al arm ngarang migal ngarang al setel ngawa oler belaw. Eng bato ka species el luwiles el mal diya ka the west el arme lay kangarat mol el milkol galbasyo. Ay nga 200 miles el basyo. Matadio spera masilil mo malala aklin. Hindi one ramle most incredible finding or tell study or other National Geography. Ayer will belura adel blal ngaringi emerula study rang wow lalo mesatuna. Belau has the highest numbers na tuna in anywhere. That's incredible news. That means that mula sa galbul, klaro aurayor. Tel PNMS aurayor. Selmle mokta karingi algat makli. So now say dal tol koringi. May lakad makarang kada nakut maklasers. Mula tinakar adal maduul sa padil mo na makarang ata invest. Kaya community sirgi dar other bela. Because that's what you're supposed to do. Kita will earn rengal income and will may reinvest in a way where ang multiply income or telbalo. Well, ang katanakot mo klasers, tamla recorder ngi nguk Clora Marshall, Hawaii, Garokul, Balura Pacific, including Abalura South America, Magel Tangal Tira, Amarula, o si Siwil Stadira at Sel Asia. We have the highest number of tuna. Then the rest of the world, Rayel Tir Amlamarula study. And they have been everywhere. Tiang comparison was like between Belau and like 20 other countries. Rabalula. So, Makatamba ka na. Exactly. Ay kang, kada dito na raklab, di mga rin. Hindi na tol. Hindi dito na raklab. Kung timlamen, subuto mamalo, kasi malbuto ka ako, traveling mo, makana, magi. Abang amtal di mga iwasi. Oo. Giyaral aram langara. Giyak. Langara. Raklab. Oo, langara. Agal mal beto ka. Diyan ka luwag til al proverb wala it nga na pura teri. Ko ra teri dito lora club mga ren. Di market environment. Nga salam sel di nga di i-back pa ngela pra ka makukaw niya nga sel man mas ngag nang ka kalen. Oo, wasi. Ako kaso ka mentor kita di kal follow up. Nga di kal conference meeting giblor ngil. Kaya gidel adra ya gidel marine resource. Nga 7 and 9. Man maklon malgasok yung atyal. Dabela pa bela. Maklon malgasok. Yang wow. Di ka dil to al rogi. Mak tira ka loger. Ay ka mo ay sir ko mamay magara. Yes, Kasi ako ay sir markom is that? Kasi adra news. And then right now the new proposal malar asmerela PNMS. Was it the reduce rin mo di mo 50-50 na nga 50% alsimre. Hindi proposal was mluto nga asimre bel tua foreign vessels mera
Ara mo katanakot magklaser sa mal maungin. E di ka tong liyo orang ngaligal belaw. Bodo ara tenod diyan. Dili. Mo ara dili wa Jackson. Sige, mga bibira, ulo dara, the investor fishing industry. Mo ara tenod diyan. Tulungil diyan na Bangladesh ang work for us. Wise. Oy. Harap ko tadi ngara ka alduk. Diyan pura albi ng ngarang awa. Exactly. El akwan mo kita nung adra bofi. Le beto angi kan el altai. Tiral amnara tamna draida ke on their way back. Tas hindi cross the border esta ngara el amne magul. Beta arrest radial ngul mo osmali. Adilet, ares adilet. Oy, el andi ako mga hindi ka dilet. Di government terbela, di simprin di ka kora respond mo si. Di mo ra tigagi friend di mo ra mo wasi kel 10 million mo mas kumabe krak minus sa penalty ringin metial bora itir ka. Mal, ako simple ara agreement. Di kita madak tenurut awa savings sergi. Ara dial. Ara tenod diyan mo ya to mga tial benaw. Ang ara mo ng gagi mi ka rel boy ka. Etial ban kiam pamro sangi ka. Remember? I see. Tanga na tora ka orang mo sa katsuot yan mo katsuol belaw ro. Ako na siya ka bola. Hindi kita mo abuse ringi, misuse ringi. Akum dasra, the proper word in English, a utility. Utility, yeah. You think mo siya, kada makarang o spare resources sa mo benefit ringi. Exactly. As kung magduk tim mo dili el bangale, e di mesa o di man borba di ada benefit. Tiada ka utility ringi. Kan makmat, kan makait na. Abo ko lang Is para merigen. abo ko lang irma nga di miru na tayara siya ko. Kalo ma dang ko turto ko de. Amitsuru. Di milungod, di milungod. Kalo ma dang at tabela mo klo ma abaho nga ni maklo man nga legal awil mo siri. Di come on. Bobo. Taka risk. I see. It's an interesting subject. Naka-subject na ka since Tokora drugs. At kung makamentigal diya ka sa Tokora drugs, it's serious business. Like, muy waigal, upload mo ra, Instagram ra, Senator Barnes, rakwam. At Tokora drugs, nga top priority ra, kami no rakwam. Come out ra every other mandal sa other niya, arbulis sa investigate mo doon, tetumitika, drugs nga officer attorney general, rakwam. Kasi Maldoro investigation arbulis ra. Ada bela ko na, di ka lumdas sa drug na karingi. Huwag kagi talbo yung nga front page na news. Ako mdas sa ike, tiyal mlamo, di ka drug sa rabatangil. Portion yung mamrulay ko. Adir ke tutaw. Adir ke tutaw. Ablur bela rogir, almost na angwa policing, elmot tradition. Di bluler everywhere. You know kung tapos siya ito dia. Open order and blue over iram blue over blue over ang blue over long blue. Ya kung da siya mga sangat ingat. Le Tokora drugs adi ka tiligid mo sigari. Ya tingin pro detective at yung school. Magarang eradicate the drugs. Dia di mo ang karara, dia karara dia kalol drugs. You know bakpas ngugil ada bela Akpa isimpa na government deal mo kaya rubukul bela amla tobdel. Esi fangaria por li akmal konger tiro se tiaw mil toy. At the end of the day kwasi. Kita ngaria por li. Arang algeta togdam to mangar malugil dito makan mo osoy. Tiya kalududol makador ng sortir mo malugil bela turun mabuda. Titiran stop na to ra. Nadak sa ara mo buluk mal diya mangi kan mo to koy. Smart tiragid. Tumi akum ta suroy se. Makut ali asel guys na tuta gila warner gila rogul wasi annex yung oblil ikita amla misteril mo dira ades tukut kurung mo sa subi kadra misteril suspicious yung mga absurd ti algo mang blura Miguel mayor tam na declare emergency di kita maralaw subu sa mado ngaram kan korang mal dia kata Tiya kita medal tiya bangkal kebse, tiya muy ra. Tigal muy tiya kono tiya sel close abang. Yung imo lungil basyol subil me pargam nirira sel Exchange. Hindi man allows larula allows.
Araw tibat wala tendala wa hitin iton bra. Arang liga tamo mga bulong, abulong mo makitil bulong. Mo dia ko dingel mas. Ngaram dia ka adar olbira lula lol diul gira makitil gar. Ngaram dia ka executive branch dia ka dula siya makitil gar gira den mo kare. Why? Kangora el asel tala danger kiliwira news. Albun sa ukna mo sabiil di el ang sabiil di mala udle dia kal البقرة واليور بعد يقبل القلبوس تدي مرة ريحاب الأخ اللي هو جاسمنت من غير القول أو غير القول بس سيل جاسمنت تباي دي رغنا مسبين وبامبول قدوما دي يقبل القلبوس يت إميون قبل ما أنت دي قسم سوري كده نعم قدام بروتال قبل ما أنت كده المان ما يلاقي كده ما قدام تملا الإيمول بلوها to me it's the most dangerous thing اللي البانغي يقول في المغني Belum ilang mo tamo mo checkpoint ra papalna mo. A checkpoint dia al stop ra tra. Checkpoint other elam mo sabi. Kapag nga siya checkpoint ngarang murur ngi. Balangan le rubul belam na mula checkpoint ra bluri. Oh, easy. You know? Magtedingi mo galubus. Dia free society dia kasi di maran tu akran to stop ra o mara highway to stop ra. Why? Pom nga tele do siga drugs. Bomosubo ko na Trump. Di close a border big time. Taraw ko hindi. Ako lugar nga sil. Ngora di dia kabulgul mergit. Ko dia kabulgul at ko na drugs. Yeah, one day, mark my word. Ito mo ko din at target mo katawo. Ko man mo ka total imol bulu. Alo ito toro dia bang ka toro dia ngarang imala udaw. Tell ko na swe. The question of Moshe. It's not now, but the question is when. Guarantee gonna happen in the It's future. going to happen. The question of when. When? Oo. Hindi lang mo rin wala problema matang-matang. Dia do amorin dia. Yeah, it's going to happen but it's when. When. Nakam no ra sil 7-8 restaurant ra 2005. Mudu tiga ta sina lokal ro se mar di ra hulipin. Guadi telo ang regale ko si tiang bral tugolen. Gamol se tuta dia opera tuta mo monna. Itu gua si men gua se akultra akrap el ngaramlay tu nya moramlay lo ya maskeri mo sondang emranmen Emore. emang nagilit ngilo siya singri sa lablay mo imidito ko larbulis elo liara Facebook mo Kila dia kalau tegel. asel oy Atal bu ram lam mong gel bu gel ngarmir. Amadal mor oblil mul ko dungingel. Domestic helper sir oblil. Ya albon lom de men albon do okra sa social malam adraks. Dingi malakora. Ni men ora tridala. Dingi malakora ora tridala di. Smiri otudi raklugo. el aigel way say ngam niya kas sel arrest ringil mo sa singil tabdi el oy Dia eta kami adralla man kami atelyal sa akrati di. Akum daswa issue singgirel nga ringa executive order raklel ruliam sisi el task force. Lomes ringil merendir big time. Leng tiada algo raklo to tia smagol ringil sis pring. Ya ul magdam tika talbon ng rule bond ng hedel bond drugs sa airport tab malu ng malal. Klo kya kari. Nta kablo lalawa. Utrulen mo dia kya kari bulu. de la tiam mal giril ni ra Kamor all tados tiam long le mereda buris adang long ya esel el hedra CID adang long Şey gida ul magda madami. Kada dia do sigara si tiang magda improve ringi staturo asi. Kami el mereda bulis masu. Kama na presidente girel publicly en ngoto dia order ringil tia ako tulo lang toma de tirar turista ay nga ra news ay ako tulo close ko ar turista mamadaktal met tumal manalam ele rap kularara don't forget about 15 years ago yung area turist dili ilibdi ra madas ko sa badong gilo tumodir yung il drak sa ul mel alblal bol let's say mnamo tarragal dollar tracks ya withdrawal hotel mringele ja mangi oleg le adra sel vol temel withdrawal sabi el badage mawdude isegi del withdrawal man mos ma badenge ringi au pola adra sini ngomdit mrigid bas inti tina ngi mawdudi lobli mal ubeng gedir kulturu ramlil itemel tomliak mo ngara yung mawdudem
Modi akalager, mal modi akalager end result ngidil satisfiera. Makara di mo lakal wai sele tika wan makit bulu belaw. Theater aroi ra a tourism ra bulu belaw ro. Asum namora front page. Especially in loba sondang deadly weapon. Exactly. I can rather get shot with a gun, with the mat. Loba sondang ben chap rather. Chap orang lagi. Yeah, mal. It's Ela sa scary. classification niya armed robbery. Armed robbery. Ay ke malmering midi omaba oles omaba abad omaba padungra magma oba boss ige mering la kalupse. Ngilin de ngul modra testu sengam dani drak sa ngel gukti. Kada mam si defender gide mergo mistol gide dia ka adlom daso dia ka le klual tamli gira abdur berata klubse. At ida pinirage, agumdas we, al time and mal dia a campaign ra radyo ma Facebook marang al fight magmasewa Amerika luspera Lady Bird Johnson ma Nancy Reagan el maral preach ra blue marara school el prevent another generation man dia kal tutal bakit el gare Nermula poster aral radyo. TV announcement up to announcement ra radyo. daily es lang another thing mal incredible ayap pa neighbor gid ngarias ko gira ko mal morngi dia drugs ringil bulu dan yang culture man misisi pamesengel bui gildi imlo mega mistake et mo aral tora at mela adam tuun me ko dumungi video ringi oi eso lang iguktra geisa da mal mga legela guk ngarat titilmal patmo tumarwa yang iruba kamel mga dorti postra internet agumnas wang ida namo nga barda masel civil writer ada namo preserve ringi to a point na namo makitergid Exactly. Leira ar kading wadan me ko dumungit masel tiyagid mo pida sa bluk mas elek aliyo almen geruba kalmen ba tar oswas so di teman lang you know Nalu modi karablu. elang Singapore ang area caning ringi ta kamo ko lubos to that cane rakawe otobdira news met bel cane ringi mga letra. So sometimes maybe di ka lungil to ko the preserve our liberty rather than ding you know tiyan na mo point mo we gotta take some drastic actions. Yeah. Ako masay ka maklaw to ko lo sa tumong ulgo ma rebulo armengs ma mareder kita armengs. Leng ako mda sa subject to tat al afternoon subject to belaw rogi. Di al se del gora di wasila ega uktitiging. Ega di kita other society ma to ko do rule mangaranga. Ngira la kabelment el motrailo siga al do ulele last el stadir plorngi la vela taragel belura bulu adel dia ada hapit adri. Mga ba ise? Kado stress. Le pechi gargaw, ba social life gargaw, barely. Ulgo mo kamingigay. Man mo ko de batlim din ka mo almol. Makadam na mo doon. Meron mo medida ka tamig. Bakla di mo moriseng ya medida 10 minutes circuit. Makadakora mo ra lightning hour circuit makahali ba ko siya. Halabak mo sa ngadigis. Say Yeah, well, right to I think yung kadam sa to kan concerns ra kaled ma kisi alabalu ma hindi nga kadiri mal olom ta sula se arang alagi ta katiri ya future investment tari ma dahil gire del education or tir ma health or tir akmalo umrang lo se are youth kita patto kortira blada patto martir mo ra drugs el tira gire el tirgeya kisi alabalu el alternative sisi Makmal lomda sila se real gire de lulia global campaign el mo maroba otrulle la drugs blue vela we sub aklateri la rangalege. Yeah. No sé, no po ja. okay akala ni na katyagit agumdas wa rather olbil of course a presenta he comes from a business school mangang he thinks like a businessman di kal makita other olbil even governors segal bulu sell lula policy and they think like a CEO, like a chief operating officer, executive officer. Lendar nga gida namo appoint masing kada namo start di manglora government man namo kugit tel government rigid. At the same time yung mark roll budget talongar ngi mang
taranamo olive song mang gida anamo malibitut klosiga although di for the purpose di support di bureaucracy ma dimral mo klo. Sebenarnya ngura President Trump like masih enough is enough. Amerika la klo corruption ringi ka government, klo bureaucracy ngara adal dito ok. Mangari adal ngara es namo 200 years old diriga musuga es klo problem ra ablura Miguel kumdas including our government together belum das masih how do we economize and right size mang sige together belum das think like a CEO one last thing ak masih tel building al malikin mamre masih one stop shop sego das nga lungil ngakla me bornya contest masih nga school o imo to ang akla so mi mangaranga sel imiringi malgirel klo imiringi eso lang el bornya abi kia malungil ngakla mabor klel len gora tikil ngakla one stop shop gora malgirel Wala ka mindo. sige Beauty salon. Beauty salon. Hindi ako nagano kasi kumulte de kom na morsendia. Nga eliak lom na mo 3 times ako. Aba makatawag doon. O di ako nga niya press conference ak mo mes nakadirigal amrulablik. Nakadirigal isa building lo si di lalut. Sel the tour sel labi tiak model maybe 10 times waklung el tiak. Mara attention mak mai garam mo si elat mla mo short. Igar room regal sa kanut mo mo. Das makukur merik lo mes ringi o mes aplia kalbus. O mes ra tele ngul o mes ra gym. O mes ra igal ngara mawarim mliwek makmu. Tias obobdong okle mo mes ringi tias el didala ka sambor raw. Totally Properly designed. Makos elang mo sa ang way kalswe kal mo siya singil. I mean, human beings must have some kind of order. Sa loro lablirin makluklir. Bakmolot kia setiap dia kalbus unfinished attendees. Bakapitulo amko. Segi da culmination ra da kutingel was in sel to koraru kul fiti ko kon combination ra kubulong madal ngarengan. Nekadungun mo makadun na mo over 10 years sa dia ka sparing. You know, en mere elang na mo ngutial makadurur tiar elang makmay ka ko makarara elang ako ay sa kamera tukor hospital elal marala discussion at oror ma sa president may ray may ka elang marala ulas maram sisi lo mal mo ray hospital apes hospital olek ma wal mo ngat pang gitu na mo spem ko belum era oro sa lemera gimul aguran itu aguran del mo sen ngania hospital which is makes sense hindi the bottom line na hospital agirel el ngara ang ngaring yarat. Gel Dr. Toribio nga. Masam rara last month. Magugar ngi point plan. Mal diblak ko mo se hospital agirel ngara tong lera. Nge specialist amrigel amleng ngi mospe. No matter what it digel masal sel mel adak mo lera exira sa capital. Se direk olbia rula Mlo de Sodia, igen na speaker, isitoro president Senate, ma president Nakamura, el mon temora resort, e muara klein. Mara kla ko o mes ngari gemne drill design, ngari sel Pacific style, ma Palau style, tiagi de US. Mara ko o mes edir gemne solda ol memo setiagi. Ko mes ringi ako se kiti sel bodo rulay gal to, ay gambral mo cloud to building. Somehow Ingadi kasi modekas no terkliaw audas sel at the end of the day we select a stupid decision, we make a stupid decision. Maul nga niya tara other purga kalwase. Kita at belaw sel bol individuals malungila plead ma business gin mo business. Sel bot attack iklalawa malterman. Pag mo balbalang sel bot attack mo mring rigin make a decision. Akmal upset ringila mo mestial mo so that tel toros hospitalen mal ako sa hindi ka question. Yung maklaro mo, olem ang lamang mareda ni. Why siya mo? Yung marami. Nara kita at pala sa bodak. Yang nga ako rak. Ganun mo kaninang mes eh. Karuro. Mes. Kasi, hindi ako kuraman ng mes rin. Ara, ni tial desisyon nga. Kito desisyon. Oo. Hindi ko mes sabi ako. Kito tial. Di maral om lang mes, di maral mo rin.
Komal masa ulo ko siya. Kausischakl elal. Kotel Kausischakl along yawal buila. Palumila naman mo sa mga tiyal-tiyawang. Mereka sulit me tunin. Ulang si ulgo matol gim do ma. Autas gim kau titakang arlingia. Ang arlingia relil gila blur bela mau dosuar mereder git. Kama diok tulo idendir mereder la decide. May ikaw man sulang siya Kausischakl. May kami man sulat tiya delat.